මේ සැරේ ගාලා තියෙන Max brand එක. brand එක බලන්න Max brand එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳම quality light එකක් තමයි solar panel එක. මෙන්න මේ විදිහට solar panel එක තමයි එන්නේ. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න පැහැදිලි කරන්න price එක. Max brand solar panel වන්ද solar light එක කොහොමද අනික offer ලා වීඩියෝ කාඩ් සරකම් පාරங்க. යාළුවනේ කොහොමද හොඳින්ද? ලක්ෂල online එක අද ඔයගොල්ලන්ට ගාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට panel එක නේ. solar light එක තමයි offer එකට ගාලා තියෙන්නේ. කීයද? දිනාර් 10යි. දිනාර් 10ට කුවේට් එකේ ඕනෑම තැනකට ෆ්‍රී කරනවා. ඔයගොල්ලන් දන්නවා අපේ shop එකේ තියෙන කොයිද ෆාහිල් අල්බා සුපර් මාකට් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අවිල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම delivery pass එකම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට Max brand එකකින් solar light එක තමයි තියෙන්නේ. හොඳම quality brand එක. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට Max brand එකකින් box එකකින් තමයි එන්නේ pack කරලා ඔයගොල්ලන්ට වට්ටක ඇවිල්ලා 2000 මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා දෙන box එකකින්ම. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේක දෙනවා gadget ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට high කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එනවා මෙන්න මේ විදිහට remote එක කරනවා. remote control system එකකුත් තියෙනවා. මේ ඔෆර් එක කීයද කියලා තියෙන දිනාර 10කට ඔයගලන්ට පැනල් එක ඒක උඩින්ම හයි කර ගන්න පුළුවන් ඕන තැනක ඔයගලන්ට හයි කර ගන්න පුළුවන්. ටික තියෙන වයර් එකක් තමයි අවිලා තියෙන්නේ. මේ සෙට් එක ඔයගලන්ට දෙනවා කීයද? මෙන්න මේ විදිහට වර්ගෝ දාන්නත් ලේසි පාසුයි. එක බොක්ස් එක හම්බෙන්න කීයද දිනාර 10කට කුවේට් එකේ ඕනෑම තැනකට ෆිල් කරනවා. අවශ්‍ය තමයි මතන්න 51යි 63යි 73යි 62කට. දැන් මුසොන් එකල ඉන්න මාර Max brand உங்களுக்கு தெரியும் Max brand 2000 watt இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டில சோலார் பேனலோட வந்த லைட் வந்து கொண்டு வந்து ஆஃபர்ல எவ்வளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் வெறும் 10 கேடிக்கு அதுல இந்த மாதிரி டூல் செட் வருது ரிமோட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து வருது இந்த மாதிரி பேனல் நல்ல நீளமான வயரும் வருது உங்களுக்கு வேண்டிய இடத்துல இறுக்கிக்கொள்ளும் இது வந்து நாட்டுல வந்து பொறுமதியான ஒரு ஆஃபர் ஒன்று தான் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஆஃபரை எவ்வளவுக்கு வெறும் 10 கேடிக்கு கோயில்ல எங்க இருந்தாலும் ஃப்ரீ பண்ணுவோம் எங்க ஷாப் எங்க இருக்குது ஃபாஹில் அல்பா சூப்பர் மார்க்கெட்டோட உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கலும் அதோட வந்து டெலிவரி சேவை இருக்குது தேவையான ஆர்டர் புக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க 51 63 73 62 நம்பருக்கு